do twavugaga kuri kuri aya masezerano y'aba Trossard, tukavuga kuri uko kwiyubaka kwa Arsenal ivuga yuko Arda Güler ari igisubizo bifuza mu kongera ubusatirizi bwabo, hakavuga Victor Gyökeres ndetse na Alexander Isak. Muri iyi mikino muri basigaje ukwezi kumwe, birasaba Arsenal kubiri hehe kugira ngo yongeremo izo mbaraga? Ese ubundi zirakenewe kuri Arda Güler? Ni umukinnyi ukenewe, wenda kuri rutahizamu turabibona ko ari umukinnyi ukenewe. Ni umukinnyi ku bya Arda Güler ho nyine hari umukinnyi uhari kandi uderivaringa no kuba yanamurusha, aramurusha. Noneho ibyo ntabwo bivana ari ku bushobozi bwiza bwa Arda Güler ashobora kuba yatanga muri equipe, ariko aho ngaho muri equipe ya Arsenal hari ibisubizo byiza. Uyu munsi wa none nyuma y'amezi 5 Mikel Arteta arimo arirukanyira ku isoko avuga ko ashaka rutahizamu, kandi ayo mazina yose arimo araba linked na Arsenal. Victor Gyökeres, Alexander Isak ni abakinnyi bari available muri sama, n'ibitangazamakuru uretse nanjye wicaye i Kigali, n'ibitangazamakuru mu press conference aho yari ari muri pre-season na sezi gitangira, ahantu hose baramubazaga uzagura umwataka, ubwo yivugiye ko nta mwataka akeneye, ko abafite bahagije. ati tugeze kugira ati mutegereze turakora akantu tazana Merino igihari. Reka tuvuge nk'iyo transfer ya Merino na Ricardo Calafiori, nibo bakinnyi basinyishije muri sama, ni abakinnyi beza, ariko se ni abakinnyi batanga challenge ingana iki ku myanya yabo? Ni abakinnyi basinyishije barwaye bingana iki kuri iyo myanya? Ko twazibaze tugasanga ari miliyoni 80 bombi batanzweho, miliyoni 80 uyu munsi wa none iyo muri sama bayazitwaye akazishyira Sporting Lisbon, ntabwo bayahaye Victor, ariko kugeraho zisisaga 70. iyo bamanuka gatoya kuri Newcastle bagasaba Alexander Isak barimo barashaka mu kwezi kwa mbere, ntabwo bamubonye. Ago mukinnyi 50 miliyoni 80 ni amafaranga, ndavuga miliyoni 50 mbere ukazana Jesus izashaka kuri Jacques. Icyo gihe ukaba wishimye ahantu uvuga ngo nishimye ahantu mbabara. Nibyo umwaka ushize watsinze ibitego byinshi, ariko birakugarantisa bingana iki ko bari ibyo bitego niba babitsinze abo ngabo bidashobora gutwara igikombe. Biraza kugenda gute hantu muri ya season mugiye gutangira? Undi arimo arongeramo amabuye aremereye, kandi yagutwaye igikombe, hafite Jack Grealish, hafite Jeremy Doku, arimo arashyiramo na Savinho. We nta kibazo afite uretse imvune yagize zamukostinze, ariko Arsenal niyo batavunika ntiyuzuye, tuzuye. kandi aho uguze Ricardo Calafiori kuri nimero 3 urekipe Julian Timber umeze nka signing ishya, kuko umwaka ushize ntiwigeze umutunga. Kuki utabanza kumuha umwanya ngo ubanze umurebe? Oya, wenda ni ngombwa ko uwo Calafiori wamutunga n'uwo Timber, ariko iyo no option yakagombye kuba ari option nk'iya 3 muri yo sama mu bakinnyi bagomba kwinjira. Dore umukinnyi, dore nguyu Victor Gyökeres. Arega deo gato ngufashije ni umukinnyi uri reka njyewe n'impamvu zanjye kuri Victor. Arsenal yagiye kugura amaparufe ifite amashati acitse. Ni umukinnyi ujyanye n'imyaka y'aho projet ya Arsenal igeze muri second hand. Oya, yagiye kugura amaparufe yo kugira ngo ihumure neza kandi amashati acitse. Ni umukinnyi uri muri kandi no kukwereka ko ibyo bintu bizwi. Wibuke transfer ya Benjamin Sesko bayiririmba, bikaba ko iyo profile bayibura. Ariko wenda niyo ataba Victor Gyökeres akaba umwataka runaka, akaba wongo Alexander Isak cyangwa se n'undi washobora guturuka ushobora kuba yakwinjira muri equipe agatanga umusaruro. Uyu munsi nyuma y'amezi 5 abakinnyi b'imbere nta n'uwavunitse bambe barahari, ariko nyine bagiye yongeramo Raheem Sterling. Uyu munsi ako kanya umuntu wavugaga ko nta mwataka akeneye abafite bamuhagije ni bazima, ntabwo agiye kubikoreshwa n'imvune. Yatangiye kuvuga ko ashaka imbaraga imbere, bakarabibona nyine hari match bitari buze gukunda. Icyo gihe rero mbifata gute? Mbifata niba ari umutoza wanze transfer nk'iyi, niba ari abo bari kumwe bari abo bayedu, umuntu uko bose mbibumbiye hamwe muri technical staff yose ibitarakura,
hari ikintu gihari cyo kimwe ariko njye nanga urugero kuri Cyoroshye. Man City uzi ko Guardiola yatwaye igikombe cya shampiyona adafite umwataka isoko ryagiye gutangira ryigura n'igurishwa bizwi ko bamaze kumvikana na Erling Haaland kandi yatwaye igikombe bro noneho utatwaye igikombe urimo uranyumvisha uburyo kimwe udakeneye umwataka ari ikintu gihari cyo kimwe cyumvikana kandi City nayo ntiyamuguriye shampiyona yamuguriye shampiyona ziri ko shampiyona yamaze kugitwara kenshi ariko ari ikintu gihari Arteta ni umuntu umaze kugaragara nk'atsimbarara ku mahame ye no guhishira ibyo yakoze bitagenda neza agashaka kwemeza isi yose ko bigenda neza kandi wenda byananze yenda kubwira bicingiye kuki uguze kaye gusimbure Granit Xhaka ntibikunze kuko amaburaburizo umunyaburizo aravuga ati ngiye buriya kuryataka ni kote faible yanjye nzajyaho sinzagitsinda wenda naca ahandi nagera gutya ko kuryataka ntibikunda Jesus abarakugaritse kandi bamuguze mu mafaranga yo kugura Isaac kuko nk'izo transfer zimeze gutya ariko nteranyiriza amafaranga ya Kai Havertz na Gabriel Jesus reka turekere aho ngaho gatoya 110 nkajya ngo bidahagije 35 45 ugize imana kaje imbere bamuhaye penalty ya mbere kuri match ya AS Bournemouth arayitsinda nabwo bayimushakishije ari batsinze bitatu cyari cya kane kugira ngo ko yaramaze azamure morale igihe kinini abyinagira n'iki umuhungu biramukundira imana imutera iteka muri za match za Arsenal aragaragara birakunda kugira ngo yebeze isi yose ko iyo transfer iteshu ya Kai Havertz nabwo ati nta mwataka ukenewe isoko rirabimara rimura umwataka yinjizamo Merino yinjizamo na Ricardo Carafiori igitekerezo ngo wundi cya Carafiori cyarumvikanaga wa mugani wenda nimushaka guhangana ku kigero cya Man City burya na City kungahaye mu defense ifite benshi abanza bona bari kuri bench kandi bose baza gakora ikinyuranye nabo bakina ba Prevara bakina imyanya itandukanye icyo gitekerezo cya Carafiori ngi ndi kumwe nacyo numvaga nta kintu kinantwaye kugeza ubwo transfer zaje zigitangira kubura Carafiori mu bakinnyi baguzwe kare isoko y'ikiriri bisi ibyo biva mu nzira isoko ntabwo Arsenal ritinzeho ibyo birarangira Merino kumwinjiza nabyo babanga noneho wenda waba ugiye gusimbuza Granit kuko wenda bigaragara ko nani kize bifite Thomas Partey ashobora kugenda wenda umunya Espagne no umubaska na mwaba kumushaka kwa muziranye akaba azatanga ibisubizo by'igihe kirekire nawe ntari rarenga kugeza aho nta kibazo ariko mwibutsa ko waramaze kongera amasezerano Jorginho na Thomas Partey kandi nawe utamuritse ngagende neza ubwo aho ngaho urumva ko urumva utinyura ushizemo ubucucike wowe umutoza urumva utinyuraguyemo impamvu Jorginho amwongera amasezerano umwaka mwiza yari yagize mu mikino bamuhaye nimba ari umwaka mwiza rero kubera ko umubona mu bwo bushobozi bamuretse bakina mugumane akine ukarega bari batanze miliyoni 100 Sami Heruka ku mukinnyi muri iyo filime okay none ibyo ngibyo kuri Declan Rice ibyo ngibyo tubyihore birarangiye cya kintu cyo gushaka komeza kuryama ku kintu yakoze kugira ngo bitagaragara ko ari ikosa kuri Jesus wareshuwe kuri Kai Havertz nubwo kugutsindira ibitego yagutsindira ibitego nk'umukinnyi wo kwiranja umwanya utaruba kuko Kai nyine hari cyozo mfitanye nawe mfitanye na boss aho cyo kugeraho nasirira iki ngiki ibyo ngibyo arabyirengagiza umwaka w'imikino amutangirana umwataka abataka bose avugwa abavuga bose Arsenal rigize kugira amahirwe kuba yabatunga ku kigero somo yandi makipe yose yabavuzweho bigaragara pe kwabura nyine cya kintu ngo official arege twageze kuri diru y'uyu nguyu Isaac akiri muri Sociedad hari igihe abanyamakuru bati nti ikibazo cy'igihe Arsenal nihiri imbere mu makipe somo gushaka uyu mukinnyi birangira indege ihindukiye ibigiye mwa City Victor Yokereje ngakujize Arsenal imuvuzweho yonyine kandi kipe bamuvuzweho Chelsea yari busy kuri Vitozmen no guswapinga Lukaku Manchester United yari yamaze gutangaza ibyayo kare zirikize yahageze nayinde kipe yamuvugwagaho igira amahirwe ntiyakoresha ayo makosa nkuko twanayagarutseho Samir yanabivuze nibyo Arsenal yarayakoze icyo nshaka kwereka hari icyo nge ndimo reka manje rangana nshaka kugira gatoya Arsenal kuri izi transfer zo gukora mu kwezi kwa mbere bitangira kujya kuyobya abantu ngo ugiye kuzana ritagura uramuza kumara kimwe Arsenal reka batsobanure bayitonze gatoya reka mvuge impamvu yanjye Arteta azwi nk'umutoza umwe mu batazi gukora rotation mu gihugu cy'Ubwongereza bariyo niwe wa mbere muri amakipe muri Big 6 Nwaneri yabuze umwanya atari uko ari umuswa kwizera yayindi reveniye bati torosari ndaguhengeka bayitoze gato na siri bayitoze gatoya ati ndaguhengeka
arega Ridagura nta gitangaza umubonyemo cyo kuza kwicaza Odegaard nta kimurimo. erega ntabwo wowe wumva None se urambwira ngo Odegaard azicara amushyiramo? buretse gatoya Reka tuze point ya cyoze tukomeza. Reka gisoze. Ntago Arteta ari umutoza mwiza mu gukora rotation. Urazana umwana abandi n'ugiye kumwicaza icyo ahunze kwa Arteta kwa Real Madrid. Aragisanga kwa Arteta na Arsenal. Ntazakina Odegaard hari muzima. Cyeka nategeza ngavunika kandi avunika nabwo. Uriya si umukinnyi nabwo waza kwikoreza ikipe muri Premier League ngagira cyo gufasha ku rwego Odegaard yabikoragaho. Asa Ridagura ni umukinnyi uje guha igikombe. Ibyo kubwira nyine. Icyo ukeneye Arsenal ujya kuyobya abantu na Arteta byakugura umwataka niba ukeneye kurutinira byose ujya kuzana Ridagura ku marike. erega na Washyizemo umwana baramunanira gukina ariko ntibasha kumushyiramo ngo atiye kumushyira mu kibuga. Wowe utangiye gukora transfer zo kuyobya abantu tugusa kuko ari ushoboka Real yagutiza ngo reka umuzane nyine ubukinzi abantu bikarita mu maso. Arteta wishuka abantu yo kugura umukinnyi ukeneye umwataka. njyewe mbyumva mu buryo butandukanye nuko ubyumva. Abatoza nta mutoza n'umwe wabaye mwiza muri rotation kubera ko yazamuye umukinnyi mwiza akamugira igitangaza akagira abakinnyi batanu beza bakomeye bashobora kuba abakora rotation bagakomerera muri rotation. Brett soze mu myaka ba Pepe babaye impamvu uyu munsi aribo tuvuga ngo ni beza nuko bazana abakinnyi baba mu ma equipe ashobora kumuha umukinnyi ubanzamo n'umusimbura we bose bari ku rwego rumwe. N'uwo Arteta yazanye Leandro Trossard. Impamvu Leandro Trossard uyu munsi ashobora gukora ibitego 12 ari umusimbura nuko ari ku rwego rwa Martinelli agakora 15 agakora 12 nuko abo bantu bari kumwe. Ahubwo wanenga uwo Arteta kuba adashobora kujya ku isoko ngo agure indi erema yegereye wa wundi w'umusabu w'umutitireri we akavuga ati nk'uwa Ridagura ngenda bibona ko mbona ko Arsenal ikeneye Ridagura kubera iye mpamvu byibuze yakegera Martin Odegaard. Igihe Martin Odegaard yakinye iminota 70 myiza ukabona byanze shyiramo wa Ridagura nyine akiriyo minota 20 aguha ibyo wabuze muri Odegaard kuko urwego rurenda kwegera si rwegeranye 100% ariko yatweretse ko yatwara Turukiya akagera muri kimwe cya kane. Yatweretse ko ajya muri Real Madrid mu mikino 10 agatsinda ibitego 6 agatanga assist 5. Icyo mvuga ni iki akeneye umwataka 100%. Yari yagize amahirwe Kai Havertz ashobora kuderivaringa neza amutsinda ibyo bitego 12 ariko yari akeneye undi muntu watsinda 25 mu gihe Kai Havertz yatsize 12 ari umusabu we. Kai Havertz akaba yaba umusabu mwiza wa Victor Gyökeres. Ayo ni amakosa yakoze. Rero nkabona igihe cyiza cyo kuyakosora ni iki ngiki. Nibyo ese ko hasigaye amezi 5 6 kugira ngo ntware igikombe cya shampiyona cyangwa se nkegere cyangwa se n'iyo Champions League nyihatanire. Ese ko nta kingarandisa ko Odegaard azakina amezi 6 asigaye ni mubura bizagenda bite? Nazanye nabaye nifashishije uwo Ridagura niba ndi bumubone. Ese ko mutira bishoboka byo kuba yaza akaba ari umukinnyi uzajya uduha iminota 20 myiza ntibishoboka. Icyo ni icyambere. Cya kabiri kuri uwo Victor Gyökeres twakoze amakosa. Turabona ko dukeneye umwata kubanzamo shora amafaranga mu kwezi kwa mbere izo miliyoni 70-80 umugure Kai Havertz abe sub. Uvuga uti mfite Victor Gyökeres mfite umusabu witwa Kai Havertz. Igihe byanze njya gukina n'ikipe iri bunsabe izindi imbaraga cyangwa se ari ibyo binsaba muri tactique ndashiramo Kai. Niba bisaba Victor Gyökeres mushyiremo. Twarabonye kuri Man City ifite Julian Alvarez na Haaland hari aho byaburaga ko bamena defense bagashiramo Julian Alvarez. So icyo kuvuga ngo Nwaneri umuntu wa mbere abo tweretse na Arteta ku myaka 16 kuri Brentford. Hari igihe umutoza abona ko uwo mukinnyi kwita umufata ukamushyira muri risk. Aba ba Martinelli beza naba Mikel Arteta. Nasi Odegaard turi kuririmba ni uwa Arteta. Arteta ni wowe umugize igitanga. Ntabwo yamugize mwiza ko rotation. Ikintu uko ari yari afite point ya Edzo utarimo urumva. Ntabwo kwinjiza Ridagura yari bibi. Ariko niwe priority. Uyu munsi wa none Arsenal ibonye Ridagura. Uretse nawe twakure turasoza. Uyu munsi Arsenal yinjije Ridagura mu kwezi kwa mbere. Wavuga ko yiyongereye amahirwe angana iki ku gikombe cya shampiyona gusa
Hinjiye Arda Güler. sinavuze we wonyine nawe nicyo yavugaga rero Eh. yamara kubwira ngo Arda Güler ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari umukinnyi mubi, yaza cyangwa ntaze yaza cyangwa naze bigakomeza. kubera ko si priority mu kwezi kwa mbere. Umukinnyi utsinyisha mu kwezi kwa mbere ni umukinnyi uba ugomba kuza akora ikinyuranyo mu bakinnyi bandi hasanze, cyangwa se ari umukinnyi wari uri aho ngaho gusa utoraguye kwa kuntu uvuga ngo ntoraguye tara. Uyu munsi Arda Güler yinjiye muri Arsenal ku itariki 25 z'ukwa mbere, ku itariki 5 wari winjije Victor Gyökeres. Icyo gihe waba ukoze winter transfer idasanzwe iryoshye pe. Ariko uyu munsi ntabwo ndimo ndabona ikintu kiri buhinduke cyane. Urimo uravuga ngo mu gihe nabuze Martin Odegaard nutamubura wowe naba hari bihagije gusa Martin Odegaard n'abasanzwe, ekipe iraza kuba ifite amahirwe angana iki kuri icyo gikombe? Ese Arda Güler we niyinjira mukavanamo Martin Odegaard amahirwe arangana ate ari bwiyongere kuri icyo gikombe? Arsenal hari kampani hano tugira ivuga ngo a customer is our priority. Umukiriya nicyo kintu cy'ingenzi ahangaha, niwe ngombwa. Arsenal uyu munsi wa none nibashaka bazaza ari 20 bazinjire mu mwata Striker ni priority. Nabumwe bagomba kwinjiza mu kwezi kwa mbere agomba kuba umwata. Erega twese turi kumwe. Noneho rero naza kuza kuvuga ngo yasinyishije Arda Güler ntawe uriyo bitandukanye nawe yasinyishije Merino. Erega Deus we ntago wumvisha icyo navuze. Navuze ngo umwataka ni prioritaire. Nibyo turemeranya aho ngaho ninjira kwinjira nawe ukenewe kuruta abandi. Buretse gato uwo mwataka ni mwiza 100% niwe prioritaire arakenewe. Ariko se uguze Victor Gyökeres mu kwezi kwa mbere ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere Martin Odegaard avunitse amezi 3. Ni kimwe nuko nuwo ngo waguze nawe yavuze. Buretse gato buretse nsoze mvune yo ni irani predictable ni mu rupfu. Buretse nyine nsoze buretse nsoze ashaka kumuzana akageso mere akinge match ebyiri nyine za FA Cup. banza wumve nicyo navuze ngo prioritaire irakenewe y'umwataka, ariko na backup ya Martin Odegaard mu kwezi kwa mbere irakenewe kuko ntawe afite muri squad ye. Kabishwe na Edu yanagiye akwiriye nabo kuzasaba imbabazi nka ya kanso ya buri kintu cya mbere y'ikipe iri gutera imbere yifuza ko ishaka gutwara igikombe cya shampiyona. Ukayibona sezo ya mbere iguze umukinnyi wa miliyoni 100 wa 60 wa 70 ingahe, ukayibona ku isoko rya saa 8 kagasoko ka nimugoroba iri kujya kugura ba 20 na 30. Uzamenye ko aho ngaho iri mirabara nabi. Sitoke zarabona neza niyo ari ikintu kimwe reka nkwereke ikipe kugira ngo ibe imaze imyaka 7 idashobora gucrossinga mu makipe ane ya mbere muri ligue, kugira ngo ubivemo ntabwo bivamo imyaka 5. Ni ibintu bisaba kubaka kandi ugafunga. Arsenal kumwataka ifite Pierre Emerick Aubameyang abagize bari byari 22 harya Deo anganya na ba Sadio Mane muri Liverpool. Nibwo iheruka top scorer. Muri iyo myaka yose reba nubwo Tottenham byitwa ngo ntigerayo yari ifite mu top scorer. Reba kwa Liverpool aba top scorer barahaza, Mohamed Salah bahari. Zenguruka kwa Man City niyo bibera. Agore yabaye haba top scorer Man City. Aho kugira ngo utekereze umukinnyi wa kabiri wa Man City kuri Haaland watsinze ibitego 50. Umukinnyi umusimbura abarusha wawe ibitego. Aho ngaho ni gap biri nini ubu kwiriye wowe kwicara ukahita wisuzuma ugahita ubibona. Arsenal ubu ngubu muri Premier League higeze izi saha Bukayo Saka niwe umaze gukreba uburyo bwinshi bw'igitego muri Premier League, ariko still Arsenal tujye no kurana mu statistics z'umwaka ushize ibitego iri gusubira inyuma. Kubera iki? Bya bitego Odegaard yayitsindiye umwaka ntabwo yabisubiramo, nakwagukereye bya bitego Martinez yatsinze last season ntiyabisubiramo. Bya bitego noneho ikintu kikwereka ko noneho ahantu bibera bibi waburaga nyine uwo mwataka yabyanze, ariko byibura nketi yakaza akagereza akaba yatsinda kimwe, yasanga ikipe iri fake nka Sheffield United akaba yayitsinda ibyo bitego bitatu. Ariko Gabriel Jesus yari itangarije n'umunwa we mu rurimi yumva kuruta izindi ndimi zose, aravuga ngo ntabwo ngo ngiye wenda ngo umupira w'amaguru kucya nta kibazo ngo ariko gutsinda bishobora kuba atari priority ngiye kuri njye, ntabwo ndi for